Kalivo engende ni wa kilungu cha amuka kethani ndi wa amuka ni kwa cha amuka nesa kwa la twamukiete ne twambia kilungu cha amuka saa umwe ni na wikwatyo na tutambaniti imwe yukalivo ndini wa ukava uwa ukunikiliwa mathangu mauvola mendeni wa mathangu maitu ithangu ya Daily Nation ithangu ya The Standard umundi twi matuku 19 wa keli mwini wa nyanya mwaka ni wangili ile na miongo ile na itano na moko ni makwani na tuonde ni nao tabianika na ithangu ya The Standard na ithangu ya Daily Nation nienda kuambia na ithangu ya The Standard na headline ya The Standard maandikite worst ever speakers kana maspika eli ala athoku pyo vande ya Kenya ndeni wa historia ya ndi ya Kenya maspika mewetwa ni The Standard ni speaker wa mbunge nene la National Assembly Moses Masika Wetangula vamwana munyanye wa mbunge ya Senate ulani Emerson Kingi mavome kwa withani methangu ni akana na ndi kwa na The Standard ano maspika la athoku pyo makwatikana ndi ya Kenya ni kumana na allegations ila President William Ruto ukuweta sia ulusani kwetha wakite ndala ndini wa mawako mambunge likana President William Ruto niwithitwe aiweta kwa sabali unge kwi iyo niwithiwe aiweta kana mbunge ni ulusani wakiendala bau pe committee sia mbunge sithitwe iyo sam ivaki kuma kwi magavana kuma kwi thokomia nene serikali ni ya katika na executive kwikithekana ni mayalulucha uthokomi kwangelekanywa etha the governor watu wakuo na impeachment wesaithia ma senator muno awetie ma senator nimethitwe ngawezia impeachment nibo maisa muno wesaithia etha ni governor watu wavo anguthuletwe ni mbunge ya county wesaithia ma senator ni maosambesa nikenda mamutangie livote sikwa withia ni thangu ya kana ya The Standard na twilika ndini kuisonga na mbene thangu ya The Standard ni ndato sisi thangu ya The Standard nikenda tuamina toke thangu ya Daily Nation page 2 kana thangu ni ya keli ya The Standard public servants to be monitored at work through digital app says Roko ni Geoffrey ni minister muveane wa uthokomi wa mwene ndikana public service na kwi iyo nuwetie kana nevethi wa baise uvua mutandao wa matuko laitwa app wesaithia app isu ni ya kusiaisia uthokomi wa athokomi ma serikali malika weyane sasia na malika meka ata maenda live ende nikenda wesaithia kwa na Roko ya mutandao uyu app eno nikwitha yetethesya banene kwikithia kana uthokomi wa mwene ndini wa ila na athokomi ma serikali ni manengane uthokomi kwa mwene ndi undu violate ku Roko ndekethia bethe na app ne asia athokomi ala maende no misevya ni maende kwika sana mwini wa 10 mwaka u mwi wa 10 weva kuve uyeba sana no fimwe wa nyanya akube mena muyumwe na matuko kauta na nusu nikenda wesethia ni maminukililia app isu na yambi ya kutumika na tuisonga na mbe mauvone angi alama enenge to wito ithangone ya kana The Standard Ruto vows arrest of MPs collecting bribes but will he walk the talk aya ba ni tina wa president kwi iyo kuthingilela kana ulusani we mbungene na yukela wongelele kana alama yetu maitwa iseki ni makwitha mayeki wa mbene makwatu makomeno na meyo na yu paama quality will he walk the talk no ke okuwetie no kwitha kiania nondo itwezinesa onyanya wa executive na mbunge undo withitwe kwa ivinda yasa na yu baani nimeokula nyakana kiu president wetie nikikwitha kisia matunda nondo kwi iyo ndeni wa umbano wa vamwe wa ayumbe ma Kenya Kwanza na ayumbe ma ODM kini kithiwe kiyumilia muno kabindani kangilikana yambe president kuwetakana ulusaniwe mbunge ni ndeni wa umbano wa serikali ya miti yuko devolution conference kuya Homa Bay kabindakala wa viungwa umbano usu ni wa wetie kana ulusaniwe kuo na ino thingile ile ingi mbungeni ya twikithiwe pando pa kwosania ivaki na nicho kitumi ithangu ya The Standard headline maandikite worst ever speakers nondo alaba tongwe simbunge ivi ile ni speaker
Kingi wa Senate na Wetangula wa National Assembly kana mbunge nene na Ruto ya zebe kindu kita soko huru baya mbungeni na betha na mwene kivila wa kindo maketa welfare kana maketa welfare then wa committees usuni member wa committee na team member nondo ndetha and then I transact business ya committee so ethane committee ya maunduma devolution kabinda kala kameta magavana wesa ithia member usuendebo indi ni wakuona ba yote ofisini kenda wesa ithia ni matwa izie biashara wa soko huru na soko huru ino ni yakunenga ne Ivaki Ruto yasia mbunge ni ya Senate shilingi 150 million shilingi ya milioni ya 150 ni siethiwe sinenga no kabindani ka impeachment ya governor umwe ulota na weta no na Ruto ndana weta masitwa ma alamethitwa maitwa iseki inde aisi na intelligence ni wese nesa kila kithitwa kiendea mbungeni ithi ile mbungeni nene na mbungeni ya Senate muno maundu meokonia ulusani aya livoti yesu kwa withianu ni thangu ya kana ya the standard tuisonga na mbe ithangu ya thanda tu no yulu wa umbano usuotwa iwe ku iyo wa ODM na Kenya Kwanza paamandikite cracks in Raila's party widen as Sifuna and Babu skip UDA ODM talks teti anene chamani cha ODM senator wa county ya Nairobi na Ola Oingi niwe mwandiki munene wa chama cha ODM Edwin Sifuna vamona muyumbe wa Embakasi East Babu Owino muyumbe wa Saboti Caleb Amisi ni amwe kati wa Tongoi alamata na abika thini wa omba no usuwe Tongoi ni President William Ruto na ndongo ya ODM Raila Odinga mo meoneka maende pyukuleana na unyanya wa Mutongoi wo Raila vamwe na President Ruto ilikana Atongoi ni mawakili na kwe muthenyani wa iyo menga likoni siya kuya kwale thini wa ombano wa mawakili kana ilaitwa Law Society of Kenya annual conference menga likoni isu chuma ni kivitu maine na nemanethiwe mainde na kutula muti Utongoi wa serikali ino ya President William Ruto. Haya naende rona utabia ni kananga leko ningi ya UDA kuya Tongoi odamo matana avika wambe ni senator wa Kakamega Boni Khalwale wanake ni umwekati wa Yumbe akana Atongoi alamethitwe mailiana na Utongoi wa President William Ruto. Sifuna ni withitwa on record kwa ibinda yasa kutula muti serikali ino na kwazi wende so vokumana na President William Ruto na ibinda onawetie kana we kabina kana Raila okatangasa kana nokukwata mbau Utongoi kana kosa kuwaingi kwa President Ruto 2027 no wo Raila kana Sifuna ukatiana na chama ki kana okakola kukwata mbau chama ki nondo ndetikila kana ndesa kuthi kukwata mbau kunyuva ingi kwa President Ruto tuwe withangoni athanda tu nibo kwithia mavoma cheva ex Siaya Assembly clerk shot dead by police at his bar. Uyu ni kalani watene wa mbunge ya kaunti ya Siaya etawa Felix Olweru kilavu chake kithaanga leko isu sia Kisumo naende kilavu kithaa Kisumo na yu kwi wa chuma manager wa kilavu kiuno na kone yemo bisama polisi simu matabia kwi maundu maende kuo kwina attack kana ne movithuki wa ni ingendile naende mobisa ma polisi moka kwa mituki na kilengeseni bwana Felix endeni wa balcony ndeni wa mbao isu yake kisione cha seme adho ni mobisa ma polisi kwa kila me send mistake kana tiwona abani kwabo ende adho na atiwa ni thayo mabwa asme thangone ya thanda tu
ithangu ya nyanya ni mauvomio koni ya governor Munguthule kuma kivilani wa county ya Kericho etwa Eric Mutai chuma kivitunu na nguthulilwe ni ma MCA miongo 3 yulu wa ma MCA miongo 7 mbunge ya county ya Kericho yi ma MCA miongo 7 miongo 3 imana koni kula ya kumwinucha na yakona na mabetu kauta mevo kutumia obisi na hii mauvomio mkana maundumio koni ulusani metuo mithuku katiwa mabetu angi na yu etha imanya one wake kana no kwendea kwitha governor kana no kwinuka ebindani yukite nondo kwi iyo speaker wa mbunge ya county ya Kericho ula ni Patrick Mutai ni withiwe anengane notice kwi speaker wa mbunge ya Senate Emerson Kingi mumanyithite yulwa kumuthulwa kwa Mutai ku Kingi etha iconvener electoral sitting my senator Mathima Manyei Mutai eseso kana kwithukiwa kwa ni yake kwithukiwa kwa electoral plenary ama senator on there kana methi electoral committee we ya member 11 etwetela tumanye ondo kiukitha kiendea na indililikana Mutai tinde yambe kuvikwa senate kwi mwakani muvetu mwini wa 10 ni wa viki wengi senate itila nguthulwa ni ma MCA o ama county ya Kericho ni wa viki wengi be wa senate na yende atangiwa itina wa ma senator 34 kuliana na kwithukiwa kwa nisu kwa une watangiwa ni ma senator eneo ibinda ya kele Mutai ni umwe kati wa magavana ala meyithile bathuku moko ni mama MCA ni kwate mulikene nesa case ya Mundui Kawira Mwangaza ondo unanguthulwe sabali kauta mpaka ya muthia ngutulwa kivilani na munini wake kabinda kau ulani mutuma ntwethigia aitho kithitu kutweka governor wa county su ya Meru ku Kawira weni wenukie yu Mutai twitha twise tumane maundu metha maithi ata lilikana unge wavikiwe ndene wa senate ni Mundu Abdi Guyo onake ni wethiwe ayekomanwa na moko mama senator itina mama MCA kuetakana mayumwenda kana kuona sindu nai ndene wa mbunge kana ndene wa serikali ya county twesongana be thangune yakenda ya the standard confusion as SHA shuts all regional offices. Social Health Authority walanyo wa witi wa SHA utongwe wawo ungu wa CEO Mase Mwangangi nimethiwe maivinga maobisi onthe alamende ni wa sub county na regions na indi matia alamende ni wa county me okalilikana maobisi aya ma sub county na regional offices ya SHA no ilasi atomika ni NHIF ibindani la NHIF yatumika kuuma obisiasi ni mabingiwe onthe na okwa kube ni kana no sio ketha wese kana athokomi ala maumie NHIF maadhisha ningili umwe maana mwonza 3 na ele na ende athokomi ala SHA ekwenda ni maana nyanya na 15 NHIF for your information ya mbeiye mwaka ni wangili umwe maana kenda 6 kuisila Act of Parliament kana muya wapi tukithiwe mbungeni na ende nayo SHA yambia kuthukumithwa officially ya replace NHIF itukwe mwemwe wa 10 last year kana 2024 kusha yene so mina mwaka kuyeka mina mwaka anniversary yayo ni itukwe mwemwe wa 10 mwaka wa 2025 na ende kwa matuko miongo elena emwe mwe 11 last year kana mwaka mwetu niwo NHIF ya kunzie pyo uthukumi wayo ayanengane uthukumi kwa SHA na yusha no yende no thukuma na ni vingie maofisi mindeni wa regions kugetha nonenda regional office wa SHA withibo with the whatever we muvinge kana sub county ndokatete uthi nondu wa thibo we noa mana nenda tuminukelelia rango ya the standard na mauvomio kwenye kisomo alimu kana ngwata niyo sia kutete mabata maalimu kupet na nat nimethiwe mailiana panene muno na wendekethio wa mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga
kunengane kisomo kwa serikali cia county lilikana Raila ethitwo mustali ni wambe kusukumia kisomo kuma ECDE nginya secondary kithikola kwi magavana lilikana oi magavana menda mai thini kia kisomo cha ECDE kichoka kana wenda kithiomo kingi kisomo cha nursery schools nicho magavana methitwe mai thini kia yu Raila ndakethia kisomo cho ndaketwa county na yu kupet eno ni langwate ne wotetea mabata maalimu ma secondary manisho nene kupet kwisila mwandiki munene wayo ulani Akelo Misoli bamwe na Nat Secretary General ulani Collins Oyu nimo methiwe maikanya muno mase kisomo giki katwa wanthini wa county isuni nzemwe ya kuwa kisomo kwau kiu kiailite tuivika bau thini wa mauvola mendini wethangwe The Standard wenda mavoma mathau me page 48 me konia Harambee Stars ondo methitwe mayonania mausungi o masionde ni wa mathawala maende machana 2024 na inde baane makwandikie ondo Harambee Stars methitwe masindete mathau ana mama kundi kana groups na inde mendeni mana inde ni wa group A na manasi ndiye mathau mo onde me ana na inde coincidence ni kana mathau asu onde Harambee Stars masindete mbao emwe kwa bathai mambe na DR Congo 1-0 Angola mauma draw actually masindete mathau atatu tiana ondo ni naweta masindete mathau atatu maka draw ithawe imwe Angola mai manamba imwe kwa imwe Morocco yatandikwa ni Kenya mbao imwe kwa bathai na ende Zambia ya kimwa mbao imwe kwa bathai ni Kenya Kenya yinda yikomana na Madagascar thini wa eleta wa quarters finals kana quarter finals wa katano ukite kiwanzani cha Kasarani musini wa Nairobi nitwamina The Standard nenda imwe kwa imwe tuthi thini wa ithangu ya Daily Nation tusiena mo mavola mendeni wa ithangu ya Daily Nation headline UDA Raila MPs meeting fallout ono lawo badone na utabia wa ayumbe ma ngwatanio ya Kenya Kwanza na alama ODM kwa muthenyane wayo nemethiwe mayeke eletwa PG meeting ni ayumbe yao kwa mana bamwe kuna nisia maundu kauta aende wetakana kana umba nono wineza withinesa wina adhala nesa ni dina wa president na Raila kwenda maibwa ayumbe kwanze makanenge kumabwa tingomi ende ne kwisila ndetoni nondo president mnithiwe aikima muno ayumbe nondo wa olusani nake Raila amakima muno nondo wa NGCDF endekethia wesaithia NGCDF mbesa cia kinano cha NGCDF ni chabe tangwa kuma kola kwi ayumbe wesaithia timo menacho na yu ayumbe alame bikita umba none uyu mewetekana mainenda na muyo maina atana nondo wa keu kithiwe kiyekwa ni president na Raila Odinga mavosi methangu ni akana na akatano na ndana mbobika mavoni asima nengetwa wito ithangu ni no ya Daily Nation ithangu ya kele ni mavomi yakonya SHA hundreds of patients trapped as health ministry halts 500,000 SHA overseas treatment package package either isewetu ya Kenya kutoa ndisi anza na package isu kana itha ungua walani wa witi wa SHA na yu muvya wa witi kwisala minister Aden Duale manethiwe mamba kuungamia keu na yu manama awau alame kwenda kwata witi ndisi anza kwisala package isu ni matiwe matani na inambio kuungamwa kuthukumithwa kwa mithenya miongo 3 na indi kana ndukauka na package uketha ka shilingi ngili maana 5 isaithia SHA ni ya kuungamia ika kwithia bila etha wathi kuitiwa India ukesaithia ni waungamiwa shilingi sungili maana 5 ndini wa walanyosu wa SHA. Haya tuisonga na mbe ithangu ni akatatu ya Daily Nation babe mwanake wita wa Brian Lian nyinya wake ni mu Kenya na ithe ni mu China
na yu kamwana ka kethitwe kaye ewa ilembetani ya ukamba kwa evinda yasa kumake kainini na yu mwanake uyu eno kwa miaka 18 ni wetekana ithe wasiokie ngaliko cia China na koka yesi ithe nesa na ondo kaya kwa na ithe nikakulile katati okulie nyinya ithe no nyinya akabitha na yu ka mwana ka kethitwe sula yako azebiza yako kaili unitaka musungu itamo China yu kiasia kabina kala kasoma ke kanini siana maithauka ni ma kabotha cia muno maketa muzungu kana mo China na kiasia mwana kioyo asia ni siana isu cia muthekea muno simu ya cio kwo na ku China kana osongoni na yu nicho kitumika mwana kaka kaendie kumanya ithe no na yu oiga na miaka 25 itina kumina university graduation niwo kethitwe na vitiwa kumanda ithe na yu unfortunately ithe ni watiwe ni thayo mwaka ni wa 2019 itina wa kwekweletwa deportation asiokethia kwa nthio ya China na adi atiwa ni thayo na yu kama mwana ka ni disappointed muno na indi livoti yesu ni kuonania undu anyinya aingi menda maivitha siana ithemo kindu kila tikiseo nondo yuka mwana ka kethito kayese la mawumo kauta na yuke asia ke kwache kana muthenya umwe kakathi nthi ya China kuona vala mu ashes mu wa ithe wa thikio nondo ekio bebura na ende athikwa moyo wake ekio bebura na mu ni wo wa thikiwe kiase kana kakathi China muthenya mukena wikwatio kuthi wisaithia nikona vala muwa ithe wathikiwe ugenda bana soma ripoti kwa ithe ni thangu ya katatu thangu ya kana na ya katano ni alama voma president na Raila Odinga kingi kithio kiyumilie yo ni ayumbe kwitha mate yani na ayumbe aya mambe ya kwelaita wa kunyungunisia weza ithia megwiwa moyo nondo pesa Raila Odinga kunena yolo aini CDF ayumbe aingine meongulalia na ke president ya bigaba kwa olosani weza ile ayumbe maina moyo kwa omba no wewetekana kana wina athela nesa nondo wa ayumbe kotulo muti president ali matulo muti nondo wa olosani na ke Raila aya sema ya ile tekwithwa na kinando cha NDCDF mavuangi kivathukanio ni thangu ya thanthatu ya Daily Nation challenges Gachagua faces on his return maumo ala mutongo wa chama cha DCP ula wayo munini wa president Rigathi Gachagua wetekana ena mawiselo 10 alama mwetelete etina wagosioka ba Kenya uka wakana kuyana na Cleo Malala ulana we munini wake ana munini wa chama mutongo wa chama cha DCP ni Citizens Kanani Democracy for Citizens Party kitongo ni Rigathi Gachagua Gachagua aisioka penda maumu 10 kuyana na Daily Nation alama kuona Gachagua kuisela chambe ni kukwato possible arrest atongo iselekali ni emethiro mayana Gachagua asiokethia akwatwe kumana na oneni wake ula unaneni engale kwa isu cia US ndambukani hapa kubi muima Gachagua nondo kunete muima ndeni wa ndambuka yake ya United States muimu na chumau nondo aendie matuko kenda mui wa Mwanza mwaka huu na yu atongo ikwathukani wa matongo ni Farouk Kibet ula ni mutethesia wa kimbene wa President William Ruto kana personal aid Farouk Kibet methito mayenda Gachagua abika akwatu number 2 chakele kila kuoneka kekisi na maumu ala Gachagua kuoneka totonya ovitela ni brigade ila yethitwe yeliana nake anti Gachagua brigade in Mount Kenya deputy president Kithure Kindiki ni wethitwe atongwese kikosi cha atongwe alama kwa tamba president Kimani kuthikwo na kutata undu batoneka kumina vina wa Gachagua
wa ilembeta kana ilembeta nesu ya Kimani. Number 3, crackdown on his public meetings. Ino ni mbombano sia wanda lilikana Gachagua kwa ibindo yasa lo na ibake nyakuma nguthulwa mbombano sia kama no sithiro sitho kwanua na yu kiuni kingi kiwetekana ketonya kwenda kiende malala kwiyo no weti Gachagua oka paketha na procession kana maandamano mamuo kuma JKIA kuthi musini wa katikati wa Musiwilovi kana CBD na maumova maithiki wanzane kinguma cha Kamukunji musini wa Ilovi kutwaisya umbano. Number 4, DCP versus DP political war front in Mbeere North. Chama cha DP ni kitoke tongwe ni ula wai munene wa minister na oingi unai minister mubia ni mwavu kumiwa mwenendi eta wa munduwe Justin Muturi. Chama chake cha DP na yuba ya Mbeere North nibo wa Muturi na yu Gachagua nake nuwenda kuongamya mundu then wa by election ila yukite lilikana by election ino yukite ni itina wa Ruku CS Geoffrey Ruku ulawa muyumbe wa Mbeere North ku county ya Embu kwenda ananyivyo kutwika minister wa muvea wa maundu mauthukomi wa mwenende aya kingi kiwetekana kitonya kwenda kinenge Gachagua tuko mwasa ni third force poaching. Third force ino ni ayumbe ala miolana na serikali ni mambe kwiyumbania na kwendosya uvya vuguvugu yo ayumbe ama tongo iwe ni center wa county ya Nairobi Edwin Sifuna be Caleb Amisi wa Saboti be Babo Wino wa Embakasi East na yu pochi ni kwetwa bano ni amoyumbe wa Githogore gathoni wa Mushomba athoni wa Mushomba elitwe emonyanya wa bakubi wa Gachagua na yu gathoni nugurula mutega Gachagua ya Gachagua we ezi ongewa yake mayeyoka kingi kiwetekana kitonya itha ngine Gachagua ibinda yomo ni Uhuru Ruto reappointment unana wa kwitha bakubi president na former president Uhuru na Ruto kwitha mayoneka ndo ino manonekio ingio imwe Ruto ayo muthiucha Uhuru State House itina wa umbano wa bamwe wa SADC na EAC wa komando usungio wa ithoko ila siende kwa Kongo na beo binda ingi last December mwaka mwetu etuonye president Ruto adhisha weri kwa former president kuwetekana nyanyo osu ndo nyaitha with nyamasha Gachagua kingi cha Monza ni ulwa ngusanisho ila sia utongwe siende chamani cha DAP Kenya. Chamani cha DAP Kenya kitongwe ni Eugene Wamalwa na Eugene Wamalwa munini wake eta wa George Natembeya governor wa Trans Nzoia na meli tumataya kuona nyamui wa wende na yuki wetekana pia itonya kwithiwa kinyamasha Gachagua kingi janana ni ulwa opposition ba mewetekana Gachagua kumathi opposition ithitwe i down kana yinde muno na imeazia yu Gachagua no ka ingi adayuche opposition kuyana netha ngwe imeazia opposition yithitwe yili utangu kuma Gachagua athi. Number 9, money and food staffs enticement bani ulwa mbesa na leu ulawithitwe inenganwe ni maofisa amwe ma serikali kana ni serikali ndeni wa ma siathi kivathukanga niwe kwangelekana kicha empowerment ndeni welembeta ya Kimani Gachagua watakana kana kiuni kisi kana kiuni sini umwe kwitha aikomana naguo asiokethia kuma US na inde cha muthia. Number 10, churches, musicians and comedians split. Makanisa ando amathakana siaga na comedians pamwe na aini niwetekana ni maanikite Mount Kenya ni maanikite yolo wa kukwata mbao serikali na kukwata mbao Gachagua wenda izo meagwa withiano ni thangu ni isu ya thanda tu ya Daily Nation ithangu ya nyanya ni alama ovo meo kwenye CI Assembly Clerk mistakenly shot dead ni naotavia ngewesu ya Felix Olwero ulona athiwe kwi wachumwa otuko twende no minukelelia maovo ma kisomo meo kwenye junior school tutors ani alimu ma junior schools
demand autonomy from primary level. Alimu amenda yume wesethia junior schools, junior school ni yungamia yiyoka wesethia ndi tio bonge wa primary school kana secondary school menda meyungamie nomo ene aya aende tu withangu ya 10 obe na mavo ma my university, my former ndizini meta my former university kana wala na asomea mo university na lecturers issue strike notice ane ma kwendo yuko maingi meothimo komendo thimo komoni nondo methitwe kana kibanzi cha moi kindu tukikumbeletu ni mathina maingi kini kabina kala twasoma kwa mathina asu maingi inde yu ni meondo thimo komoni nondo wa kulea kuiwa kana kuselewa mesala delayed salaries and other unpaid dues meaze methitwe mate kuiwa kana mesala wo weselewa kwa ivinda yasa kwa nendo zioka to mambo kuthi mukomo ithangu ya 12 ni mauvo twasomea vilingi ni wa mauvo ma musilimendeno wa makwani Martha Koome. Cyberbullying threat to judiciary, CJ says yasekana kuatakiwa kana ila itawa kupithikwa muno kumango ku mitandao ni kubuthiwa kwa muvya wa koti inde no mitandao yasekana ni kutonya kwintha kuyonzia uthukumi wa muvya wa koti. Twa withangu ni ya 12 tunene mavo ma koti ni ulu wa Kenya nimethiwe sanga silingi milioni ile katana nyanya kuungamia alama makwatitwe kana alama makwatiwe kumana na maandamano mama tuko 25th June na sabasaba alama makwatiwe kwa Kenya ba maize mone meosanga mbesa sia kuungamia letwa cash bill kana bail ya kumumya kolokolone masile menza kana mawani yoitwa iwe menza haya suni ya Kenya metha amondo maingi mavoma madhao ni ulu wa Chan 2024 page 35 the youngest driving Kenyans charge bama konete mabisa ma athauki very young ma ukumo nini ala monekete ndata yo yende na kukena nesa thini wa mathao ayama Chan na inde athauki ama Harambee Stars wambe ni Brian Omondi kwa miaka 28 aya wakeli ni mundu wa Suleiman Mansur wa okuwa miaka 19 Austin Odhiambo ulakwezitwa ingi wetwa Rolls Royce ni muthauki wa Gor Mahia na kwa miaka 23 unge ni mundu wetwa Alphonse Omija okuwa miaka 22 Boniface Mushiri onake ni umwe kati wa ala athauki ala meoneka mayeka nesa muno ma ukumu nini unge ni Michael Kibwage kwa miaka 21 na ende Ryan Ogam kimwana cha kwa miaka 20 na kila sofa ke nambao ile kibunge tembao ile siandeni wa madhao aya Machan likana wanake Austin Odhiambo no vungete mbao ile dene wa madhao aya Machan likana kila idhao Kenya ina bunga mbao na ende waenda mavosi kwa wethianu ni thangu ya 35 ni thangu ya 3 na thandatu mavomi okonia Harambee Stars na ende tuivika bau dene wokunikili wa mathangu kana mavo ala mendene wa mathangu maituki okoni cha umundi na no sio kesa ile yetu atambwa ala matambanya na itu pe mundu kwetwa ngala mumo ya segulimoni ni kusiongela tusongeta yimwenginya mwisho siongela ni ba yake twi wile kama sieni wake twi Steve Kainya tusongeta yimwe rasa zo ba Machakos Massmart supermarket uzi Steve Kainya eva Massmart ya siende ni kabisa na inde mundu wetwa Leonard Nene tumoko atiti na internet okay mundu Leonard
tukwate kwa free to air free to air yebo kakwase ndona miona yebo pang Mutongo TV Scan TV kana decoder no tukwate kwesela pang free to air baundi bo twithia na indi Samson mwangala kitonyoni yasenake endini fyondeni wa kilungu kitu cha umundi cha amuka na indi umundi bitikileni bikemuthia bau twivani ya kwithwa na munini wa governor county ni ya Masako ula ni Francis Mwangangi Kilonzo na Mwangangi twenensia yolo wa maundu ma devolution miaka 12 ya serikali cia mitiuko indi nondo waitumita athukika Mwangangi ndethwa aithikana ni wa tuma pole kwenyu asiaisiala kwanzia makanenge mwetelete nondo wako twaisonenanya usu ko DG Mwangangi twakwata mwanyonge tuketha nake noethiwe amanyithia kana ndethika nondo waitumi ila itathukika kwa utwivika vau kilunguni cha amuka kiokoni cha umundi nitwera saskithuku anzomo ni kuendea muthenya wa kwaila tiwanesa